for the fact say odobro ni be ye bi no what be bia to njo say why ade nyina no true one relationship no so asay obi so fie say ayi o kenkan akusia say wa letter o twere bai say so no so o feel say obi abehye won ma wa say ni fie me o fie hobi minimum kakra course wo ho ide amu kan de nya no kre eno ma me be mu nka me nkasa sa 17 years so ono aka kire me say my yale da ha ana me dwon so ana me ye bibia for 1 to 2 years. Okay. According to the Okachi Menamo. And no sooner me nim. Oh, double no ho. Okay. I know the me do your clone be serve me. Okay. Obian to me nje sakra dis nim fra ba ya nsem. Na yenhwen so say mamu wire mfi akosia say wa da na wa bre alone. Obi odolum ba bia ni kwan say otan akosia say wa. Say atro bi ba dia me. I will justify that. That's only minimum no credit American. No cre se Isaiah Kojo Ampon na oneda de lumba e wo sikasem ho manso de nanso ene onte asibim o still la enokre bia onim e fada de lumba ho no obeka na nkrofo etimi ate ase sanse nkrofo keka nsem a enye nokre ene nti ono so beka nokre no na obi atibi ebi ne se ebi mo so wayare da dem 17 years ene odobroni ene ehye no pepa ne ho dware no ne ade ena kusia se wade wajani kunu hoti abuche o se ente sada enya no kresa enhwehwemu ni nyina odi aba ahaye abala odest and any first time awushia me a make sure so be click subscribe button no like video yi na share wa adwen e wo comment section ho abala loudest over the weekend ena oheneba intim kopie mo United Showbiz and some de bebrena no kan e de fa odobroni ho said that lumba wayare ache odobroni aya ade enye ono nko ampo Ghana fo bebrena ene kasansem we say enye den say obehwe yarefo wada dem 17 years wo ono na ehwe no edware no pepa ne ho ni ade ena na yeweti abrochwe eno sansem we ena the great Isaiah Kojo Ampon ehwe se debi mokasa na moya maye maami akosia sewa aye nipa boni ni sanse maame no wabre ye pa na enokran so ne se enye no krese dad lumba e yare da dem 17 years 10 years ni 15 years no e 2 years pe eno yare de da dem a odobroni be de hwe no afi so no kra hodo bebre ho no a wayi agu ho no ense bebre na the great Isaiah Kojo Ampon e de tu dwa e wo neat fm abra Ola Michael etna se e de entertainment review eba yentie se de osika na nsem ana me be mu se me ofie hobi minimum nyuma kakra course wo ho ide amu kan de nya no kre eno ma me be mu nka me nkasa sa 17 years so ati se de be sada papa yo yare da esubura ho 38 years ono kra se ba ma account no it is not like that. Okay. Eno it is a wo de wani bua how many years ono aka kire me se my yale da ha ana me dwon so ana me ye bibia for 1 to 2 years. Okay. According to the Okachi Menamo. And no so na me nim na 1 to 2 years na o se ho ane hwe no oh double no ho. Okay. I know the me do your clone na be serve me. Okay. The mama nsu eno mo ye anytime I ko bi she served me. Okay. Water and everything. On a tin ho. Yeah. On kura ba ko pe nti me kama sem me ka say obi antumi nje sakra dis nim fra ba ya nsem na yenhwen so say lumba tias no ye ne will eto ho say mamu wire mfi akosia say wa da na wa bre that alone obi odolum ba bia ni kwan say otan odoblo ni satan akosia say wa e wo say nyina yigina mfimfini ne mo say atro bi ba dia me I will justify that. That's only minimum credit American. That is it. Obi anywhere was say so ye lumba fan die hard the pa now say odoblo ni na otan akosia say wa dia na won no lumba ko tie nwom no ne hunu se okansem mienu okan nipa ba ko pe ho asem edu obi ahwa woka edu obi ahwa boni din but edu ne ira kosia say wan ko aso no it's like say obi ka say forever. Don't forget this that Daniel Pikaza e ma we dey free great tampon da e say the ampon ayo ma bra bomu no meet me fa bibia entoto ho nti mumma yene mu aye agichim ye ko social media no memma mumma ye wire mfi akosia se wada na wabre wabre right sasa mu wi enu ntina ade bi chia me be mu nka me nkasa da
Na yedi nkomoi maminkai etiefo se sabre kokuma se a eye menhia openso ahemfie abusua ni nyina hia ha mo twen 1 pm na nanu mo be hia 1 pm but one kranso no mo nyina duru ho dadada a mo twen na officially no eye date no ye de ato na nanim na yahwe se nana benya ho na onya ho ana obeka se yentu hyeda ana ye nkoso anti ye no de ebo wana na news na ombeba ti ye no ebi enumre abna ebema update okay but yet one komoso no yeah eti wo court na ye ofa hu nto no ehun fa na wo te konya so ne ade nyina no mami misa wo ne kremu nipa na no ohwe no oba hard working woman na no tini chehwe no o can ne relation with the person chiro there be one kind relations obisa no na the memusa ne mumme nkomo ni mi di e mema nkomo okay no de e bia me ntumi discuss but me tumi so aka because e mema sam okay ya me waka che me se ni fi mema ni ho mema sa because no ma me ewo mu mami no be ma ba ko pe ne wo fa nso ne nana the same thing nti ohun ise ono so be wo ye no ne ko the same thing no se no mami no be ma ba ko no se sa de no koso obisu no ma mema be do be mema ni ho nti wo ye na dwen se obenya hakaka no mema de se de ye di nkomo sere yeah that is what it is yeah mema bibiri sana me nkoma no ni media yesere obi wo se minya bibi kakra hana ni nyina yesere yeah nti na ayese but so kase ma wali we na me yiri ni die wanka bidda ye nanti mu nyina no he did not utter any word say ye friend say wale mami we but nkoma no media ni say awo mema yeah mema ni fie that is what he told me yeah ne conversation in his good mood. He's a very fantastic person. In his good mood. Yeah. So mood be any communication. Yeah. I thought be a fun say one Sunday. You call your way. Yeah, me say baba me ofie. But na ye nanti kaka. Obi be for adam for. No dey watch in the japade so. Entertain. Is a nipa no door from his heart. True. Ono drive tama ne ho be ye den o drive no. Me nanti we na me dan bi e ko di woni a discuss ko jo me person dey ade hospital wo no say bi nsa me fanye school na me say papa how do you school anke ye ke be ye fese e ho obi be graduation na ma ne ba na obeto that lumba obi am pon fa na ni hu no na o prize giving day na wo man kwala no prize ayi and was say unso aka asem pa o in his good mood ye din komo se obi ni naja o freme me ko etuka nam teacher me na japade obi ni bagage yes abe ye osano not from his heart he love you no sad trust yes eno ntina ade a oye me no eye me ya so to me eye me sano that is it me ya odi a me di aga na fo antima sin na no na secret because you go deep eno ntia tino odine odu ko ne japade nyina o cheche me nyoma isle gonde se no wie na minim bia ye estate na me ne ko ba bia me ka ho asem yi chese ebi ho minim bi ebi won so by this time so me follow this so bia be yire because almost 15 years ni na oni no eyonko famu nyina no odi mame akosia se wa ho komo chiroda because there be amoni di crack wan kana se man chemeda ono ne ti on so on kasa yeah na me rough ntimi ko fasa mbo timi stressa no wadaka ni so sa ko we be very jovial na mitimi ma ne stressa just ye na mo obes me ma na stressa ono ade on fan ko momma entertainment on kasa is not type because but in his good mood e bi asembo on my strong so ko faba na nyina ya friends ya sere but on no bi opekasa say obeye ko kra na o de course ha na kra na obema woni that is yeah na usheni interview oka japade bia oka say hospital no school asemi oka say na adwene ye na kakra na yire etu no fu say onye school rather than hospital
Oh, sir. Okay, okay. Me can the same thing. You call no. That's what I said. Me conclude say. Ebeye Ghana for fe. Nenko for the muma be basa school no. It's a surprise giving day no. Any pound for any hunu than obabi hunu. The me call hona on a me negotiate drinking hunu. That is me future with the man. I'm a very good counselor. Yeah. On any area, yeah. But the problem is a rebellion and a near anyway. So we no create now walking. Yeah. No credit you mean na episode this one. Oh, me fan say said you making. And one no. As I want to say for the fact to say Odobro ni be bi no. E bi ato nchinya. Ono so wase obi fie. Correct. No kura Ghana fo so mbeka no. Ka go mic ni man. Odi bi ato ncho pon say waya ade nyina no. True one relationship no so asay obi so fie. E chese asay obi fie chese. Oh say ayi o kan akusia se wa letter o twere bai se oh okay me hunu se woni obi enso wawo 20 nti chajapade no mu ne ma me de no so no so o feel say obi abehye won ma wase ne fie. That is what I and my friends and me emphasize on it. That is it. Why are there obi admi nyim feeling some na mum yen fa ba bon to ho say wase obi so fie no kle ba ko pe. Ase o kan sanso a sabi me so me no be di achinye kakra sabi ma na so ba pe no correct sabi otini baby yes na be ma kofa yeah so ntimi nka se wase obi fie o se e ma no ne person say ni yeah okay se no waka na mbapa kan se mbo se obi nti wase wase a ya na otanfo nso sua wase a chia ne pa me de I will always stand for the truth and the Ghana for hunu said the name can 2015 2023 no it was the truth. Mami share say yin na na te Ghana osuso ye court back mami judge na temu bai so what you are temu ko na also a better on how did you receive it mum de hu kakra aden because say udo be gina court adakam na we busa nsem be 20 na 17 nyina woni obi na ka kire no minim na mini ho obi na ka kire me minim na mini ho obi na ka kire me nsem be 20 no emu 17 die na onim obi na ka kire no na ye wie na sese nipa na asa di bi mu de ya bra na emwom me de menya judge no but bibi sense you but bibi sense you ay oznapen dia no so when di bi mo oh na da bonzi obi eka oh there be na mama kan pe so panyina ndi bem say no na the other call no was to the fact say mama akusa say wa crowd inside by jana ware no ombugu ye or jitu menye to any bem enti na do di bem eye munyina ko di kuna no do di bem eye Odobro ni so di odoko so ono so ye ware no ono ne ware na akusa say wa ija no ti ija no part no lusu ho ono de ware no be stay ye and akusa say wan so de menkwa na me ye ko me ne ye ware mo emramu but that part no so but ono so traditional de begitum eti de wo ka no when the bim said the other Ghana ni so you can say I think Ampon is coming from the commentary that people the onamu jomo we dey dance here we had been we had I think that is up the loudest